Skladskih Trimana u Združenju makedonske nacionalne menšini, Kiril i Metodij u Novim Sade, prisustovala i Irina Papugova. Uramikoh 21. februara, Dnia materinskog jazika, Koordinacijni odbor Društvo za jazik, literaturu i kulturu označuje i svoj dzenj Koordinacijnog odboru. Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu, člen koordinaciji od 1974. roku, našo členi Društva za ruski jazik i rukovoditelje išće tedišnjih rokoh pristupili koordinaciji i od tediše aktivnosti otrimuju, evo, ponješkajši dnji. Koordinacija svoje aktivnosti otrimovala u Ramiko kulturno-prosvjetnej zajednici Vojvodini, potim u Zavodu za kulturu Vojvodini, a teraz me tu prave nješka u Združenju makedonske nacionalne zajednici. To bude nahoda, že by sme prisutným členom koordinaciji povedli, co mi robili u prešlim roku, ktorí sme knjižky vydavali i co planujeme za tod rok.